Kumbang Diaprepes memiliki nama ilmiah Diaprepes abbreviatus, juga dikenal sebagai kumbang akar Diaprepes, kumbang akar jeruk dan kumbang penggerek batang bawah tebu. Adalah spesies kumbang yang berasal dari Karibia, di mana dalam bahasa Spanyol disebut cici dalam bahasa sehari-hari. Ini telah menjadi hama invasif di beberapa lokasi di Amerika Serikat. Yang membedakan antara kumbang Diaprepes Karibia dengan Diaprepes Sanngihe adalah pada warnanya. Perbedaan lainnya adalah, kumbang Diaprepes Sanngihe ukuran badannya sangat kecil, kira-kira hanya sebesar korek api. The Diaprepes beetle, scientific name Diaprepes abbreviatus, also known as the Diaprepes root beetle, citrus root beetle and sugarcane rootstock weevil, is a species of beetle native to the Caribbean, where it is colloquially called chichi in Spanish. It has become an invasive pest in several locations in the United States. The difference between the Caribbean Diaprepes beetle and the Sangihe Diaprepes is the color. Another difference is, the Diaprepes Sangihe beetle is very small in size. About the size of a matchstick.